Kumplaya pigi perlo kembali setengah ban page akan ke channel. Te kandiat akan ke video. Masih ko ban ai nuksa kumno ban page yaki post balai bar kumjuru kumno ban apply yaki post DSC. Tengah kwa ban pensairu kandian yaki tu ki perlo ki boong ba kwa ban apply tang ba tip ban umyo ban page namar ba don kaling hapo ke video te perlo bat kuslai lada don kamon don kalenti. Te kandiat nengkong perlok tungan ya page. Kumno ban check lane ban page yaki post balai kino ki office. Te manta ngasyu ai nuk samo. Ngin page yaki post balai jongka district post jongka district solution committee Eastern West Kasil. Te yang in late sa ukrom kumbang ala ong ba in page nuksa naka district solution committee jongka Eastern West Kasil. Te manta tungan ya sa ukrom. Hanging time DSC Tohang tu lapau DSC Eastern West Kasil District Mayarang 2025. Klik nang tu. Hang ni lapau hang ni. Te ban yo ya kita ki post mentangin cek kanoka kaba iya ban page DSC Eastern West Kasil District Recruitment 2025 various job. Hang ni DSC Eastern West Kasil District 2025 various job 44 post. Tau kan ingin klik hang ni. So lagi post kalau ada yang tu. Open. Di hang ni king kelawan. DSC Eastern West Kasil District Recruitment 2025 various jobs 44 posts. Te mentang ini peng. Te kini king. Ban cek. Kamlong ke ba type tang kum tu kalapai. Te hang ni di post lower division assistant, sectional assistant, mechanic GR1, mechanic GR2, driver operator and grade 4. Kumba ngala batai haka video kapang ada apply function de kumni kalong de kini ki post ke post benengkong to khat santli jongka LDA lower division assistant not ke post baar jongka sectional assistant computer dan banyo ya ke link hang ni kaladan de hang ni https make recruitment.net.in hang tu lada klik nak ni ki link nomor hang ni ke dot link hang tu lada klik nak ini kemudian ba kalapau di mata tangannya klik so kami akan ngajaka inalami akan ngajaka kani ngatarai kitu ki bakal empat register ki paukum nihi te kitu ki bakal empat register ki haple register shwa haka DSC khnang ba kila ban apply ya ki post ki ban le register kemun ba ban fill up ya ki detail baru khoj nang ta upload ki dokumen lada umla ban le ka mobile phone pila ban le haki cyber ki banjan jang pi te pa upload haki dukan cyber te andala dap ban le register ban upload ban register kablong ka be pila ban le ka mobile phone jang pi ru ka byang he tang ba ban upload ki dokumen te ka kham semjing te kan ba ban sule dukan cyber ban pa upload haki computer khnang ba kan long ka ba kham khlain kliat ban le ka mobile sibuno lada ka kampiang sakanet le ka semjing ba saban sna ya ki signature ki barok ka ki detail hang tu te kan khamba ban le sakit kan computer te lada kila de register kemun ba nala pa hakan ni jaka klik na ni ki line badan line syapang
kamon hakan jang. Klik nang tu apa hang tu admit card download admit card nang or call later. Te hapo jong tu khandiat login pa tu login. Te lada ki bala ada register I login. Ta nala login kapa. Te in case shibono lada klampan le register kemudian ba hapun kaman le register shwa te ban le register klik hang ni klik here to register number hang tu la tho register yourself in case you have not kemudian lada klampan le register kaman le register shwa klik hang tu klik here to register. Te yakitu ki bala de ban register kemudian ba shu senang ni hakan ko office ba pikwa ban apply te menta shu ainuksa haka district selection committee is tanawais kasil klik nang ni tu I register email ID ti nomor bangala de register ngas klik bang tu sis klik lawan bat password lawan bat email te I login kumhang ni ki post jongka district selection committee is tanawais kasil te hang ni kala pa ni driver nanti tekan jangka de post jangka community and rural development tu jangka istana vas kasih katu te baru ki post kepada ban la ande ban apply kemudian bak pawang ni nala pawang ni jaka seklik nang te kilai teli kilan ki badan akan jang sapang kamon ta baklik nang tu lada kwa ban apply I application nang ta lada kwa ban check ya ki detail ki bala ada ya ki post ki bala ada ban apply I tu my application te matangnya page kumno ban apply menta like na siya ka application te kapawak na kajaka te hang ne kini ki important notes to candidates ane ki candidate ki apan puli ya kini ki ki peran kamang ni te andala ada puli nang tu I close te kawan akan kajaka te lada kawan apply kemudian ba choose ya kini ki posang ni te menta asu anuk sang ni apply ya kini ka post mechanic ay merang nata scroll sipo nata I apply selected post te anda tu pante te kini ka post kalong basan potong ka kawai ka post nakam taki asi bet SD di general pada sispa kawai ka post tiang ne sa pandap ya ne dak badon ne apo HVD 53 ada nang terus I submit lawan akan cekak apa yang cekak lomba saya choose kan kalau ada nang pun ke bawah kena cekak di pina select nang tu ada pensi ada OGP pina select nang tu nang tu saya kan saya enter kan ni pila apa enter tu UPI QR
terus IP now no to kalau ada register kalau ka basuk kan apply te satang kawi hak por bale register nomor bahap kampan upload ya dokumen ki brokhoj lada umla ban le ka mobile kumut bahap kampan le sa ki tukan komputer ku bangala ong par su tu te philaban kli philaban drop gi message jang phi tho message jang phi hak po jang ka video te khnang ba ngaru kar ga bala ngan sa persang hiban ya ainuk salem ya batailem kat ka bangala na ibor ibarit ijonga namar hoj ngaru ngam padanang bha ban batai ngam pada dero banang te andre tangkawe ka ba ngadon hakam sim ku jonga kolong ba ya ke ba nga yo jing tip ya ke ba nga don jing tip kumut ba nga song tanat ban share ban samlam sha ki perlo perjor khnam kini yo jing tip lang kumnong ide ban le na ka ban ta ki jing don kam ku jongi namar ba ngi kum ki khun samla kadon kam yangi ban yarap lem iwe kadon kam yangi ban tip ya ki kumta sibu no lada ngi sem jinge bom ban se ngi ha ban kli na kilo ki jor kumno ban le sibu no lada ngi don jing tip na diru tongin long ki bala kloi ban no snyang lang sha kilo ki jor khnang ba ngi yo jing tip lang namar ba prakhasi don kam ban ya kan tho la ne ban ya kren ya ki bom dei re min kren ya ki ka bang yo jing man toy larngi samlang sakiwe ya ka jing tip jangi wala da ilong ibarit re kanong ka bakrao re lada ngi benut ban sam ya kata jing tip bakhan diat jangi sakiwe pat kata ka jing tip jangi katong kolong betang hangi nyamla ban samlang sakiwe pat kum tala rangi nyala ban samlang sakiwe pat kolong ba katu ka jing tip jangi kanang yai roi pateng re lada mangi ya ka jing tip ka bangi don ni set na sepo katu kamla ban mi separ katu kala sikut ta po satang katu kat ni kalong ka sudu no barkan sanja no barkan saklet no de namar kata perlo wat soi ya kata ka jing la jong atang iba khandiat bangan batai phi rele se tang ba ngasung tanat ban share se phi kumbang ong te sibu no alada kilong ki badai tongin ya sam tongin ya share lang re lada kilong ki balai tongin ya ai chimut biang sibu no kumangar lada ngalong ka balai te phiru pins ai chimut ina kum no banle mar ngaru khnang ban ngala ban improve ilade ngala ban pen bhai ilade ban ya kata ka jing pen bha ka jong ilade ngala ban sam lang sagi we pat ya ke ka ba ngala improve ilade te tangkum ta perlu ngatharai phile asu thu te lada phisngu dei balada phisngu tanat ya kani ka video te sa like sa share lang te sa subscribe ru ya kani ka channel khnang ba ngaru ngala pan mo pan mi shishu te ki video la ne kino ki notification na ka banta ka jing man toy lang jong ki prasamla jong ki parado prasnam ka jongi te tangkum tai perlo kubleshbon